Yo novi lonto le Christo me jijoto hiare o nyenambe mie gabado gole eve nyigbanji eve nyigbanya miape nukpo mola eye le eve nyigbanjia nugede o va yina gake eyi kenye miato nye maupe nyala eye agbenya yike ahremi de agbe ta jijoto hiare o nyenambe mie gado gole eve nyigba nukpo molaji ta ne miele ko miano eve nyigba ji kpom ko ne miele agbenya jimla ne mieva eve nyigba ji kwa ke miafe agbenya to ma kwa menveve me yo hafi mia ko ire jira viale hafi na je nu de sia de gomera ejebe mia ko to gbedodora me nene ma ye bibla blona miema pe hafi mia onde sia de ra je benya dogbera mia cho kafu na mauto via ikenye Kristo ji ta mi va pem ne mia dogbera ne mau nusion katato dominion ple menvera pe mau dipo ple anigbon pe fia kafu ple akpedada ye chino to vieux Jésus Christ ji waka fo wa doro die la betunu wa mambu boare kemelio po fo mi dakpe to here no sia le si to amen veme mi kpo gbopen kekefia eye mi gale kekefia pe nu pom mi dakpe no do sia ta to vieux Jésus Christ ji bonu blaina mi na chonya pe nu bon so kemi eye na 2000 esio kata ni fon lama ko vieux Jésus Christ pe wala na kwa kon ya pe nu von do da alibenya nyam kokole wonkuma to Jésus Kristo me maoma bogbere mayele nu pogio ke wonto gbogbon ya jonya ti odo manam mako anabe kekeli na no wotu kola ponu popo me kafu ple apedada yejeno le wonko me miele sia jigele le wonko me miele sia ugele le vieux Jésus Kristo pon comme me de gracia le nom amen. Yo no vino no to magado wezonami de kakele evenigba nupo molaji jijoto yare onyena nfiale ikeme blamba yinene ambe ejebe miano jijo popo me ha yefia yi le miele popo me ha miano jijo popo me ta miapenya tala egbenye akpedada na mawu akpedada na mawu anya egbedodora na mawu elabe mawu toma no emera ke amegbetoare ke ma teun a keun alo akpo egbepen keke amu ta ejebe mi ada akpe na mawu de von ple nyu katata miano akpeda na mawu ta mi amegbetora vivito ameyo nya Kristo to yo do jifioro kuiple Kristora wopa dodafi gbanto yenyeba gbedodora ple akpedada na mawu ro miapa agbeta akpedada na mawu ro miapa futo pe agbeta akpedada na mawu ro amegbeto yo katale ajigba fiaji pe agbeta yeta nyape nyatala egbenye akpedada na mawu gake yekai miano akpedam na mawu nyape akpedada na mawu la kenenye ba mawu nusio mie pole miape nu gomo sesema ba enyi nu nyira ye ko miada kpe ne mawu alo nenye ba edonye vun ha miada kpe ne kene mi asodo nyafia tira mi ayire Thessalonica pe agbanle gbanto eta atonlia Thessalonica to pe agbanle gbanto eta atonlia pipi wienilia nyahlen efia la fima que Melesia hrengele nyapeto Yesu Kristo pe nkoma Thessalonica to pe agbanle
Banto eta atonlia pipi uenyilia. Mida akpe le nufia nunti e la bena e fienye maupe lolonu le Christo men le Christo Yesu men henami maga hlen de kake mida akpe le nufia nunti maunya boblom na mi la fifia be miada akpe le nufia nunti ba enyi nyira enyi vuera ejebe miado akpereta ke akpe dada menyana mawu wonu nyi le nya gbemi akomado akpe ne ke eyi kele nyenu popo me ha me kpo be nyi vuera ejebe ma da akpe ne mawrota eye bibla boblon la na mi la fia be mi da akpe le nufia nunti o ma de kele eme o nufia nu voin ple nyo kata do le mia pa amegbeto po nu popo mera enu yin popo ma nye voin ma nye ba ye kokko nye voin lo ke e ke ze le mia pa nu popo ma ba nye nyira ya ye ko mi do na jifi be enyi nyira ta nde sia de ke ma wora e katanti ko e de kemele wa gbon ba menyon e fiata bibla blona mi be mi da akpe le nufia nunti nkata mi ada akpe le nufia nunti o ye pipi si ale ji ale e la bena e fianye mawu pe lolon nous le Christo Yesu mehenami enyenka mawu pe lono nous le Christo Yesu mehenami ke mawu pe lono nu onyebe miado akpe le nufianu ike ajo le nyapo agbeme eike nyinyi ple eike nyevora ejebe miada akpe na mawu siata to Christo di elabe Christo di mia to afi akere mawu Christo yenya emoike plana mi yinare mawu bo ta ejebe esiokata mia weto Christo di akpe dada le nu defia dema ne fukpe mele ha eje ma dakpe ne mawu ne jijo popo mele ha eje ma dakpe ne mawu ne onye pom ha ma dakpe ne mawu be nyo popom ne onye lom ha ma dakpe ne mawu be nyo lom no onye zoom ha ma dakpe ne mawu be nyo zoom ela ben defia de ike mawu wora enyo esiata ehia ba miano akpe dam ne mawu via le ike Thessalonica top agbanle ta agbanto agbanlegbanto eta atonli akpipi wi enyi le agblera be mi da akpe le nufia nunti ela bena efia nye mawu pe lolon nu le Christo Yesu mehenami kokure akpe dadam tira ne mie yire pusamu pa agbale amara ne mie kere psalmo ala farika ntira etanya yenye be akpe dada psalmo kake etanya vegon ike gale mwenye be akpe daha ke miahne psalmo alofa deke cho pipi gbantoa koyire atolia ikenye mamle ne anyigbawo kata micho a seye de Yehowa ngu pipi gbantoa ma be anyigbawo kata micho a seye de Yehowa ngu be miele jijo popo ma ple miele fupepe mera ejebe miaso a seye de Yehowa ngu pipi veli agoblon na mi be mi subo Yehowa kple jijo eye mi cho aseye chocho
dode enkuma pipi veliabe mi subo Yehowa kple dzidzɔ mi subo Yehowa kple dzidzɔ eye mi tsɔ aseyetsotso do ɖe eŋkume egɔme nye be ne míele fukpekpe me hã ne míele dɔ lém hã míaƒe subɔsubɔ na Yehowa leke wòanye anye kple dzidzɔ yi ke míanɔ akpe dam na Yehowa ɖo ɖe sia ɖe ta ne míeyi ɖe ne míakɔ kpɔɖeŋu tso Job yi ke nye Mawu subɔla yi ke Mawu ƒe vɔvɔ̃ nɔ eme yi ke enɔ agbe yi ke ɖo Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi yi ke kafu Mawu ƒe ŋkɔ yi ke kɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti gake Job va dze dɔ ye wòto fukpekpe geɖe me gake meɖe asi le Mawu ƒe subɔsubɔ eye menɔ abe ame yi ke medze si Mawu nene o ye ta mi subɔ Yehowa kple dzidzɔ eye mi tsɔ aseyetsotso do ɖe eŋkɔ me le eŋkɔ me. Job be srɔ̃ va nɔ anyi ye wògblɔ ne Job be ele fu kpem eye le fu kpema be meɖe ko nazu Mawu koa ɖe na ƒofi ɖe Mawu koa ne nadzo ku hã. Job ɖo eŋuti ne srɔ̃a be ne yewo le eyi ke nyi nyui la xɔm tso Mawu gbɔ ɖa tso Yehowa gbɔ ɖa ŋkata yi ke nye gbegblẽ la yewo maxɔe o. Ta be míele fukpekpe me alo míele dzidzɔkpɔkpɔ me la Mawu ƒe subɔsubɔ kple aseyesoso kple akpedada ne kple akpedada haya medze be wòade le míaƒe agbe me o ke boŋu edze be míayi efia dzi míaʋli eye míayi efia dzi. Míagaye dzi le Psalmo 101 dzi mi dze si be Yehowa ye nye Mawu eya ye wɔ mi eye etɔ míenye eƒe dukɔ kple alẽwo le eƒe lãnyiƒe míenye. Ele vevie nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me be míado dzesi be Yehowa tɔ míenye eye ne míedo dzesi be Yehowa tɔ míenye la míada kpe akafu eƒe ŋkɔ aɖo eƒe ŋkɔ ɖe edzi eye míadzi ha akafu Mawu aɖo eƒe ŋkɔ ɖe edzi ne míedo dzesi be Yehowa tɔ míenyi be míenye eƒe alẽ le eƒe alẽnyiƒe be nyawo nye eƒe alẽvi yi ke wòkpɔkplɔm. Fiale yi ke wogblɔ le Psalmo eta 23 be Yehowa nye kplɔla nye Yehowa nye kplɔla nye nenema míado dzesi be Yehowa nye míaƒe kplɔla ta be míaya míele abe Yehowa ƒe alẽ le eƒe alẽnyiƒe ye wòkpɔkplɔm ta míaƒe nɔnɔmewo kple míaƒe wɔnɔ katã edze be míado eƒe ŋkɔ ɖe dzi eye míakafui eye míado dzesi medze memate enya ɖe nya dzi le afii le kpikpitɔlia fiame be eyi mayi ɖe dzi mahlẽ hafi mi dzesi be gbɔ̃vie va le afi ma nyanɔ te hafi mi dzesi be Yehowa ye nye Mawu ame ka ye dzesi alo dona dzesi be Yehowa ye nye Mawu ame yi kɔ eƒe agbe na Mawu ame yi nyi Mawu tɔ ye dzesi
ye dona dzesi be Mawu ye nye nufion katato ye nye ye pe Mawu Yehowa ye nye pe Mawu eye o wona nka ye o dona gbera ye o kona bubuto hiare ne eye o dona kpena ye o dina akpe ha akode epen kode eji nene ma oliema ta nya yeji pipi enelia salmon alofa deke pipi enelia micho akpe dada gede epe agboma ple kafu ha gede epe hohonuo mi da akpene eye mi kafu epe nko maga hlan de kake mi cho akpe dada gede epe agboma ple kafu ha gede epe hohonuo mi da akpene eye mi kafu epe nko ejebe mnya da akpene mawu eye mnya kafu epe nko eye mnya so kafu ha ako gede epe nopo eye mnya do epe nkoreji mnya da akpene eye me no devi mera menyi devi suera mesera da yo gina harebe da akpene mawu da akpene mawu no bi no to le Kristo me je ba na da akpene mawu ye fi ayira na da akpene na so afeye ado pen koreji aji akpeda ha o akode pen koreji eye bele vevi sesema bele jujo popoma bele fu pepema bele dobaji ha da akpene mawu nene mawu jema ta eje yesia yibe mia da akpene mawu maka gapopo ikema mielio gapopo de sia demera ejebe mia da akpene mawu mia ji akpeda ha ada akpene mawu nya yireji le psalmo alofare ke pipi atonlia elabena Yehowa pe dominion epe amenu veveli tegbe ple epe nu tepe wowo cho jijime yi jijime ngata nya jira nya ta pe ma wo elabe Yehowa pe dominion mau Yehowa nu se kata to manu mera amekaye ano agbele anigba fiaji ameka ati akopa achi akopu akota agloba ya yento ye ponu san ya ye son fo ye fon egbepen kika yeli amare ke mete blongo ta Yehowa pa menu venye de fiade ta ejebe miaji ha ada pene mawu ple aseye soso ple kafu ha yike komawu yike chomia po jima miaji efia miada pene mawu miadogbera miada pene mawu nami le veve sisi me ha nami le jijo popo me ha nami le kukumto ha nami le dobaji ha ejebe miada pene elabe Yehowa pe amenu veveli tegbe ple epe nu tepe wowo cho jijime yi jijime elabe Yehowa pa amenu vevela nu mewuna wo e pa amenu veve medo gomejeji o medo nu ha o Yehowa pe dominuira medo gomejeji o medo nu ta novinya le Kristo me da pene mawu ye fiayi ba ele efukpem da pene mawu be yo cho ye le fuma pem be ha ya koko Kristo be ati soga suare ele jijo koko ma da pene mawu ele dobaji da pene mawu
nde sia de ke jochom lo ogbe me kwa da pe ne mawu re sia ta ye fia yi akpe dada ye jine mawu to gbedodora me akpe dada ye jene to akpe dada hajiji me ta novinya efia ye mawu kode gbogbo me nam kple epe nyanya me be makodo mia pe nyanya me egbe pe nkeke me ne mia nya be akpe dada ne mawu nvevie onye akpe dada ne tso epe aleyi ejurora tso miape jiwo me ke akpe dada ne le nonome vovovowo me kple gbedodora me kafu asei soso me ehadzidzi me edze be mia ta akpe ne mawu yefia yi ta mawu ne yra mi to via Yesu Kristo dzi via le yi ke miedze gɔmera nenema ke miagawo nu kple gbedodora ye ma mawu nu siwo katã tɔ mieda akpenɔ miede ɖe dzi mieda akpenɔ via le yi ena be wo nyatsi la dogo to dɔsɔla me mieda akpenɔ ɖo ɖe sia ɖe ta beda akpenɔ na me nakpe ɖe mia ŋu be miali ke le Kristo me ale be miaƒe nɔnɔmewo kple agbenɔnɔ aɖo wo ŋkɔ ɖe dzi eye nakpe ɖe mia ŋu fofo kɔdza ƒe nu vɔ keme eye na ɖe mi le esiwo katã nyi vɔ la me mieda akpenɔ ɖo ɖe sia ɖe ta mieda akpenɔ fofo ma vɔ nu siwo katã tɔ kafukafu kple akpedada ye dzi nɔ vivio Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen.